le abe lo pueden llegar a mí. Popilo tan la menja le abe pueden llegar. Dak arlong sarti incin pena hem dak kimelo. Parminen na hem. Ki kulata ichok tong lo. School college ta bikin cengalo dak. Lason sindak ke nok pati kita dak asini pharu dak nok tiki lo ki hu ko tiki per kelok dak pir se dak si rong sup dak kim darlo. Hirelo dak. Sorkar pena skin dak pielo dak. PMGS ra tor be cenglo karen mede cenglo dak aton tin sorkar kita dak pikhailo. Ne rong sindak ke pati rong son si dak pe man darlo. Nasim non bangke ladake pinikar biang jong si sining pirthe rure tikta itumta rengdun bom nang lang purutang de bijiar long leke dak heroni helang tiga kali dak bolong ko maji na dolan hala dak ay bison kelei Memang po. Apong dam Ton silai lang nang buwan bung mo ma. kecok saya ajoynya sinadak itum kausil itum kitlem kita kecok saya ajoynya situ dapat komat Kunalo purutang de suk hamjana longta kar di officer ban thengaga telo akulana bangke sikro ejon joni paling kir theglo apiga ikua Karbi buat atum bi bang nona kai hud bang ingar chen atau ni teglong ingar chen akhathe de Bongali abekari roy bekari ha di purung so pielong hin ki thu ke jo Indian no bang. Lam kan ning je ke dundun de di mati. Ning je be. Dok adeta dar ini cesek long nang ini ngalo cesek long nang laso kemang chun cetik ke bangke itum cesong ji pu bangke la bang itum ni cesek long nang po lapen apong lo kirui dar itu mang bong puku kace jong laso bangke lagi tona ko tidak ke jong je dan po itu kanto kami tadaki Bongka revenue salpur pe ini eviction akan ke pon elo laban ke sia bangga lapan pangco longlo lapan sia bangga boltha bangco bangga labe ke eviction itu lapan ke ladak sal ke pangco long le bangga lage March first week hafta de ko bangse eviction bola order Sabut. Ini tuh jatuh beda hayu nih, kita undi bola deh, ini sore beda hayu deh. Hayu. Nanti tarik ini, apa yang ini amat apriun. Langsung bong dak dokang. Oh, pilih ini boy. Ini amat apriun. Langsung ke tahun dia pakai. Lada kamu di doa kita dia, langsung kami pilih. Tadi di palapor. Ayah, ayah, ayah.